uzun Derülüktü gandip süybüyün Hateningde seylap urmattağın Hasılım sen akıl esті bol Kırgız üçün бүгін қайда болбоғын Kız ay қалдай kızımдай ерікті бол Hateningde seylap urmattağın Hasılım sen akıl esті bol Kırgız üçün бүгін қайда болбоғын Kız ay қалдай kızımday ерікті бол Hateningde seylap urmattağın Hasılım sen akıl esті bol Kırgız üçün бүгін қайда болбоғын Kız ay қалдай kızımday ерікті бол Hateningde seylap urmattağın Hasılım sen akıl esті bol Kırgız üçün бүгін қайда болбоғын Kız ay қалдай kızımday ерікті бол Diyeyim, ana şu kızımdın ömrü uzun bolsun, ata-enesi menен Ыйман Рыскулу, Салиха kızlardan bolsun, ömrü suday uzun bolsun, бактылуу bolsun. Ата-энелерге жакшы кызмат кылган kızlardan bolsun. Koşu карып koşu arasında şu балдарын жакшылыктан тең көрсүндөр. Амин кылайлы. Мен да сүйлөп коем. Мына бүгүн Айшанын небересин чыгарып атабыз. Медеттин биринчи тун кызы. Куттуктайм биринчи силерди. Şu kızыңардын аркасынан да катар уулдар, кыздар келе берсин. Ömrü uzun, бактылуу кыз болсун. Силер дагы şu кызыңар менен сыймыктана турган болуп, бактылуу ата-эне болгула. Айша дагы неберелер менен сүйүнүп, бактап, шактап, көбөйүшүп жүрө бергиле. Куттуктайбыз. Hasılım sen akıl